Alpsko mleko je sinonim za trajno mleko, saj Slovenci nismo nikoli poznali izraza trajno mleko. Za nas je bilo mleko, ki se ni skisalo že naslednji dan, ko smo ga kupili, alpsko mleko. Alpsko mleko pa so polnili in še polnijo v ljubljanskih mlekarnah in to že 50 let. Abrahama je praznovala tudi njihova znana lučka, sladoled na palčki. Ime ljubljanske mlekarne je v Sloveniji navzoče že 55 let. Rojstni dan pa so ljubljanski mlekarji zaznamovali z zabavo sredi bele Ljubljane pod sloganom Dan mladosti telesa in duha. Zabava je privabila kar 4000 obiskovalcev, ki so do zadnjega kotička napolnili Pogačarjev trg. Za razgibavanje teles in ušes te več tisoč glave množice je poskrbela legendarna hrvaška skupina Novi fosili. Njena zaščitna znamka je pevka Sanja Doležalj, ki je pred nastopom povedala. Uvijek prekrasno u Sloveniji, posebno u Ljubljani, tu imam puno prijatelja. Tu sam nedaleko Ljubljane planinarila, brala gobe, tako da ja uvijek kažem tu sam stvarno kao doma. Interesantno je na našim koncertima vidjeti da su u prvim redovima mladi tinejdžeri koji pjevaju sve naše pjesme. Mi smo sad nedavno imali veliki koncert u Zagrebu na kojem su bile zapravo 3 generacije. Djeca sa mamama i tatama, bake i djedovi i to je zapravo dokaz da te pjesme stvarno vole svi. Ljubljanske mlekarne so še vedno v slovenski lasti, čeprav lastninski odnosi še niso povsem urejeni in dorečeni. To pa ni ovira, da v teh kriznih časih podjetje ne bi uspešno poslovalo. To gre vsekakor zasluga prvi dami ljubljanskih mlekarn Cvetani Rijavec, o kateri imajo sodelavci izredno visoko mnenje. 55 let obstoja dokazuje, da smo dobro podjetje, da smo seveda skozi vsa ta leta prehodili tako in drugačne poti, nekoliko boljše, nekoliko slabše. Pogled na police in na naše proizvode pa kaže, da teh 55 let sploh ne kažemo, da smo mladostni, se obnavljamo vsak dan, z novimi proizvodi sledimo in postavljamo trende in veseli smo, da imamo 55 let in veseli smo, da to praznujemo danes, 25. maja, kot dan mladosti telesa in duha. Moram odmah na početku, neću dugo, već ćem reći da nas jako veseli da ste večeras došli u ovako velikom broju i to ova najbolja generacija, evo ovaj mladi gospod s brkovima, koji se još uvijek vesele što smo mi živi